Owusu Bempeh. Why you communication director? Dabi Owusu Bempeh why you communication director? Was that party no? Was that party the black? My money, and that's Owusu Bempeh was that party the black no? More money party no. Right, I'm saying Michelle Bibia. Bedin di no go artist high can and TV myself say oba subscribe to the channel no na fa wadwen chire ba comment section ya Michelle Bibia abusiafo NPP youth omubuefu papa NPP youth omubuefu papa abusia yesi aboa papu ns Owusu Bempeh ono no separate no because now he is the director of communications but what na ho 18 nkoledie girls say upejuma di say wa rock draws asana Owusu Bempeh bema ojuma no yedna ko to Ghana gas hono mu de ode aye na no abusia youth no omubuefo papa communicators be brave because kasa for the party for so many good years no mama nyashi found obusafo e mama sere mumra mranko na enko tie fire na ekoso no obusafo pinfo mo kra mo tia mo yambesion they will think twice obusafo mama enko it's getting out of hand it's getting too much mama ya mo if you see a to baby ya for ya tama besinde eye yesremo mama enya pẹ̀tọ́ de di matem me want to avoid people and pay for the problem pan say why you communication director Dabi Owusu Bempeh why you communication director was that party no was that party the black my money and that's Owusu Bempeh was that party the black no more money party no and that's Owusu Bempeh I am facing a demon no me say and that's Owusu Bempeh yeah me yan say why party communication director deputy director what was the party the brand no attack you national executive more than social the power and sister can tell me and say a party my money never done yakotoba you for not from NPP when you opportunity to protect you so no good party let me man I don't know me kasai no the family to last our why Owusu say the honest una obekasa yam point the boja ye ne de ye muka ye be no di ne na make carry it's my project the JOD sika o no fanto monto phone iPhone 17 na ba ko bi asali sika ya mo se mo na mo ye adwuma mo se mo wa Ghana ho no mo ana grassroots for yete Ghana ye adwuma mo bia mo pa abroche for ya nye donation ma mo nye sika ye adwuma wa Ghana ho nso mo nya ya obi ti abroche no ya no obepe post ya mo we bisa abroche for the donation mo nya abotre san na ya mo keka mo yanko na abotre na be abroche na ye mo nim sika ya na ye no mutu mo say we ti dia mo ka no ase na mo nya ya mo se na obi ti abroche nya good name for na wo ye Ghana ho no oro ta abroche na obi a wa na party ni kwaso nya ni abo papu ni na me na mo de dru ye fa ne say am so mo de abroche for de mo obi me pe Mama, grassroots na koye adwuma na so super sika ye tu free form na aba no waje aboche for donation mo di donation de be party no mama ya na de aboche for sare na be bad de mama ya aboche for sare omo na aboche ho na ya no ma be di post o ma be di post mo ni donation omo ye
ala mo kan ni mo say am kesika so say party na this sika obi ko ye adwuma kan wa ya ade sisa mo wi a mo say abrochirefo abrochirefo di shede mo obi abiem mama ya no mo nya mo party mo say mo betimi aye mo nya mo fa mo sika mama ya no so abrochirefo mo contribute I say ba mo abrochirefo obi fa abrochirefo na ayi party ba na we pay adwuma kwa mo ma no mo me anwe ya ho okay, Jody. Mami to ama. Maybe it's here. Maybe it's here. Mami Tompo Messi wo. See me odo e wusi na say kwa boss say you are maybe say boss say na will be behaving no. Because man we me to me because man me dey offer to me because man we what are you talking about me because man. Enti any of you na ba bi dey. Na go fi enko. Okay, near me can say, on the Nanka may be soon go communicators in a super year. Until say, what can we say, you know? Now, Sanyo may be say, because I say, you're okay. And ye be so and you won't come as I know communicators, my home. It is a man from near me can say, someone from someone to jam many per ya better woman ye dear chiri ye dear ho din na support party e better ye hunu because bra say bi aso mo ka say fisa mo yan kana bonten we so mo ka ye kana ofi abeda me njai nti sa we den what enka se mo me njai o me ka se mo ka se mo ka say too much na me ka so mo mra from ka na wo kana mo nti ya na e kana ye kana sa na me hu no e kana ya na ye kana obiti say okay maba tompo ka bi say obi ti say aboa papon na okose opeje odi ni na danumra sa nyoma we nyina mo anka ma ya mfa metujua no ya nemu mo anhemu mo a matanya me kai mama ya na kai wo ba do we party communicator akwa we mi ka get some kind of ukika na mama ti mi ka say wo me atante achem no ne na answer o mana ba greater ka ba communicate Jody someone ya mo o ma tell you so wa ka answer o mana na the party na mama no me yenye ne wan wan say na ye nko edu obi aso na obi ache na kofi asem na okay mama ya na tie na kana asem ya tie ka defeat ba ko ba nra esem pa urade Tompo me pacho mi fise bia ona ka me so pacho me anya ona ka me pacho twaso me anyoma bi say apropos ke fire anyoma bi say coffee na say nyame de ma ya koda o mama ya ba bi aduru no ya ni bresa koda ma ya ye nyina ya pese e be yema oma MPP etimi aba power ma oma eku because anyoma ekoso oma mu sesi ye no etutura sam ni nse hu na ekoso oma mu no se nya MPP pa na betimi abeda ne nyoma na se esa betena mu bi mu emfie na we so ne yakobi emfie na bi mu aka ho a ebe ha adwene enti mummy ye nyina ye moa ne ye mom ye mfa kwan bia so ebetimi afa ma MPP ye de party na ba power ama oman mani nyina ho ato because MPP ba power no oman ni nyina hunu even say impom adwuma eba oman ni mu even say twi ni kra me refinity development imputujuma eba oman ni mu na say am one say ka say sabetena wa ma 4 years o modi kan we ni awie o mo power ye po ye mpo mahama betena so for the next 4 years but after 4 years and also behind the scene you're working very hard near the party ni power and as a power oh and you may be a 2 years into the MNTM power 2026 you know if we summary Mummy mo ye nyina ye nkan na ye ntimi party ni ma power na ye ma ye party ni nye attractive na politics of insult so ye sremo me nya ni ho madam das me ma no be see am say Benjamin Bass wache me mo obi nka bi pato yo di so me da so ba ya che Benjamin ni usa na be ka sa da be Owusu yo di so me da abi do me ka sa 2 minutes da be o mo ba mo ka so hospital da be me man ka sa ti
Pese wo hit ne ko fam kaka. me da say Jody, na me 2 minutes. Jody, 2 minutes. Jody, yeah, ka problem e one party. Me Asante region. Ama wi afayi. Ama bosu. Wo ye madamfo. Wo ye nurse e wo konfa noche. Akwasi kwa atiya wo no ya education mini ayi PR. Wo gidi 8,000. Asa wo mana wi prempe. Gan me ka dai wo so onto aba. Ena sa ni paiti metra TikTok ya ebeblemu se Dr. Baumia na ama ye lusu. O ka kwana me nyinni. Wo so ma me mfra no. So wa anyi me 8,000. Mo nyakopo ya dom ema na nado ema am appointment o. Appointment no some the boy glass suit for no. Awo ye strong word ko. Mo se nya na mo se ton ama wo mo. Eno abegira beblemu Dr. Baumia. Wakosi kwate me bodi Ediebe pa na ye bo NPP ye pay information 2024 utimi ba TikTok ko be ye live aka say Ministry of Education eniema say na do aye manya bi mo kamanu tum because nyankopo ya adom ma munya nanado anim adom ama yetimi ma appointment ebi na unkasa call media yesi e flawa utim ka obi ko joy fm koti no ena obegina ye campaign gesi say Dr. Baumia ne anton amanfo so mo pe Dr. Baumia who want to message ama party no Ghana for Ghana for na party for na mu ba oni ma uji omuska o charge wo mo na di edutwum e di example uko to say edutwum so u ya na se boye be se beka sa kwasi kwa te no but obi ayedi abo papon good party na ni ma se ba party for na yedi because or camp be sa camp for ne kasa na be there na party na ya attractive mo kwa akotia mba wini obi o deputy communication director Emma new patriotic party our brand osono onya tumi kwatra radio so a on brand party no o say party na mo nyam na be there na be ma youth la be di party na chi obi ko Ghana gas so peduma me no beda boy bi de na ye concept me na duma o ka kire gen ne se won fata no kunu jawo dia watia wo ye communicator Asia no na yere oba bi fata no na nim tanta na nim se due o se mbra kra ye ko ya ono se ono na nim se due mo no oba what jawo di mrakra okoya o penenada aboa papo na busa se aboa papo adwuma wo ye kesi emai se beto aba ma NPP aboa gofo we boy no mom ye nka no o bibia m koso ama nipa baako Dr. Baumia ye nkata mom ne ma so Bible na mo jeje obi pe police na chama eton obi pe soldier na party secretary eton na wo to am obi 150 million no ebe dey na nipa no obeto aba ma ebi try 250 ebi 250 siafo asem bia ma ye no party ma mo pese e beka no ene gofo bia go di party ba ka ba ko ati na ye party na block sa kwasi ko ate ne de me evidence pa ni pa na mu ka kire me e fre no e ma me teye so no to aba ma NPP bia mu da on ko to so ma NDC na uye we ya e be dey ye so ngodo asate we di ye de ye nipa be handeda bisa wo se o mu di nkoma nipa se na be to aba ma NPP o be ble mu Dr. Baumia na wo je Bible no wo je go Bible no na pa se di pa se twa no me to aba Jody enkwasi assembly party executive mpay for national man from na yan si from
na mo yi mo adwe say 6 months dey na ka ebegu party no because nkofo bi wo ha omo blande party ni ye omo the party en mo nya ba form because NPP party no blande a candidate bi e betu su ni bia obetima wini ba wan blande party ni ya ebe na candidate bi e betu su no wo tima wini na se wo nkofo bi wo party ma o be so mo gu party ni maye Jody me da say mama Benjamin Oberman sana use abeme ne de femu kana no ayedin pa elusu election we say dia na manfo emotions abahayo Ben mama mo akonya ne yenko okay me so media me pese ma dwentra pese me de bana ye na ye bobo hu eno ne the way ye call elections monetizations ewo mu no ama ordinary Ghanaian ekoto abeso no se moko mo promise sikese intime so wa mame 200 cities so pacho mo munim de ntia na wo kasa anwati mo party banyifo ne de wo ka ho ntia na beba uti bia na wo ka kire papa me asam wo kai na no enye se me mpese ombekasa anasese but me share followers ebi no wonye NPP fo omowo mbibia ko ye be election ko ye research bi o ewo UPSA about the social media communication system party no ewo social media no impactor onya wo young girls ne enondo but in your man kiti bi o ha ye hunye nyesemi na yetumi kan wa bonten sometimes no some comment bi ye pass no ebinum a wonye party for wonni that heart no wonya yanka obe support here but asem bi a woka asa na omote yenuanom no there's a lot going on in there but they have a way of managing it but no ye believe in kebimamin kebi na that kebimamin kebi no so no olidi and eko baby wosha search your friend then candidate searcher omoye wo akotiese and they say no be kind of different thing because they do baby you baby na say your primals baby wo hu say ye de sumesi kokko gina dia ye betumi win elections but because of oye sumesi ntino ye betumi instead of the be candidate search na ye protect that impam wa kweko win no ye be biem na wakeka nipa ne ho nsama nipa ne wini wi a nsama meka fa ne ho nti no kofi lady BC friend or LAAK or so we are friend yentumi enwini elections so yeah nyoma bi wo ha ya se wo be bo party wo be ku ho